Bafowethu ngicela ukubonga umfowethu uAli umfoka Mguwe bafowethu. uAli bafowethu angazi ngambiza ngayo. uAli bafowethu sishonele ukujijela ngolosihlanu. uAli wafika endlini yami ahlala khona e-301. Sahlala naye cishe ilanga lonke. Abantu ababefika bezokhala babefuna lo ngathi umndeni wami bafowethu sekubonga kakhulu into eziwomkhulu. Wahamba weqala ayiweqala wahamba weqala ayiweqala wahamba weqala ayiweqala wasishiya kabuhlungu sala lomhlaba ayiweqala wasishiya kabuhlungu sala lomhlaba ayiweqala Wasela mthandazo yini makhona ayiwe makhona Wasela mkhuleko yini makhona ayiwe makhona Akufa kudangile emqulweni ayiwe makhona Akufa kudangile emqulweni ayiwe makhona Iyalibona lelizwe seliyaphupha ayiwe makhona Iyalibona lelizwe seliyaphupha ayiwe makhona Wahamba weqala ayiwe qala Mina ngikhala kanye nawe mfoka Mguwe Mina ngikhala kanye nawe Mina ngikhala kanye nawe Yefisa baba umusa ngiyaphinde ngiyefisa baba umusa ngithi akuna wonke hamba kwamaqhawe usacela umculo kwamasakala amandla akho avele basebancane basafanele ukuhamba ibanga elide nasemhlabeni njengoba olungileyo awushwele mfo Kosonomusa